ride down there and watch a game? Probably not. On the bus. They have good girls over there. If you go out over there, pretty girls down there. Yeah. Kedy bol Komárne? I might do that. Do Komárna? Z vlastnej vole? I'm just saying though, you know, They get it popping. an hour 15 to go watch a game. Yeah. If I was like going an hour 15 to go some girls, 2 girls, so I'm down for it. But Si prostaví, jak sa musí hrať chlap. to go watch a game. Si prostaví to zabil, protože on má nejaké prsty, že ti jebe. Musí na klávesi to takto. Maličko. Od maličko po maličko. Bigger, huh? By sa s tým asi vedel pohrať, čo? Keby to mal doma. Doma oni vybírajú vlastne. Reálne zároveň, má také isté, ale iba 25. A to budeš úplne. Ozaj, to nič nepíšem. Došlo mi iba správa, že si zatrnutý. Ty kokot zabil. Čo ti jebe? Jaká melódia, ty kokot? Úplne že. Oh, je nahrávané. Ty kokot, ale že on to vole, zmaknuté. Piče, chcelo by to pandurku, kurva. Maka. Jak to zabil, hej, na šupu. Pandurku. Čo ti jebe, ty kokot? Čo, nemáte nič? Čo? Nič neví? Čo, marihuanu chceš? No. Ty to sem, to není budať. No nemyslím onej, teraz kúpiť, ale na frnom. Alebo na šľuka. Máš to ešte? Nemám. Čo ti jebe, jak to zabil na šupu, ty kokot. Jak povieš, že to je ono, že to je na šupu presné úplne? So you nailed it, man. Marvin to zabil. Nailed it. Si zabil. Si zabil. Zanitoval to. Si zabil. Jak to je nailed it? Jak sa to po anglicky, že si zabil? Kill it. Nailed it, kill it. Kumko, ale jak hraje na klavíri, že? Že nejde zadol a išiel. Povedz mu, že hraje jak popredný slovenský interpret one. Jak sa volá? Say you play piano, good man. Jak sa volá? Tady vypadol do piče, rýchlo. Vášo Patejdo. Vášo Patejdo. Že hraje jak Vášo Patejdo, dávaj. Tomu nič nehovorí, jak nejdeš nehovorí. Hraješ jak Vašo, ja, dobre. Nech si hraje aj na internete. Sadol a trn. Toto bol. Čo to bolo na nejakom seriáli, nebolo? You know who is Drake Remoretto? Yeah. Huh? Drake Remoretto. Ne. I don't know. That's why He's asking. I just know only one Drake, I know. The one. Bol na nejakom seriáli, nebol? Jasné. Maťo. Ale kto to všetko? Bol nejaký detektív. Troška zabil, že? You got special feeling for this. To už padlo viackrát, si zabil, ak v rytmusovom videi. Yeah! DJ, play that shit. Thank you, man. You can leave that right there. Just leave it here. Thank you. Yeah. You got a small camera on an iPod. On an iPod, you got camera on the iPod. I leave in my flat. Yo, what?